Sanibonani guys, welcome to Khanyile Academy. Kule video le sizokwenza ngizoni-introduce kuma-trig ratios eku-Cartesian plane. So i-Cartesian plane inabo x aba-positive ngala amanamba u-x 1, 2, 3, 4, 5 kuya njalo njalo aku-x axis, iphinde ibe nama-values a-positive aka-y angabe ona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuya phezulu, kube a-negative ka-x, kube a-negative ka-y lana. So sizobuka thina lana ukuthi i-trig ratio ne-trig ratio i-positive kumaphi ama-quadrant. Nalokho sizokudinga uma sesiqhubekela phambili ne-trigonometry. Okay, so mangabe sibuka le triangle ikwi-first quadrant, i-quadrant ikota, like yabo le space esiyisikwele la i-quadrant, i-first quadrant le, i-second quadrant, i-quadrant yesibili, i-third quadrant, i-quadrant yesithathu, i-fourth quadrant, i-quadrant yesi-4. Okay, so masibuka le triangle ekwi-first quadrant, o-x bayo ba-positive lana, shuthi sino-positive x. Sizoba masibuka o-y, sibuka u-y lana, shuthi sino-positive y futhi. U-r yena uhlezi positive wama simbala nge-Pythagoras theorem, sihlezi sizophuma nento e-positive. Okay, so if sibala u-sin theta kule first quadrant, sizothola ukuthi u-sin theta ulingana no plus y over plus r. Shuthi u-sin theta wethu uzolingana no-y over r o-positive. Shuthi u-sin u-positive kwi-first quadrant. Si-check-e u-cos-ke manje. U-cos theta yena uzoba u-plus x ngoba u-adjacent plus x over plus r over hypotenuse, adjacent over hypotenuse plus r. Shuthi sizophuma nento ethi x over r o-positive. Shuthi u-cos theta u-positive kwi-first quadrant. Bese senza u-tan theta. Sizothola ukuthi u-tan theta ulingana no-opposite over adjacent. Shuthi u-plus y over plus x, which is equal to y over x. Lo y no x bangaba noma yiphi number. Shuthi mangabe sibheka la khona u-x ewu-5 khona, shuthi sizofaka u-plus 5. Masibheka la u-y khona ewu-10 khona, shuthi sizofaka u-plus 10 lana. Shuthi kube 10 over 5, which is equal to 2. Kodwa lana into esizoyibheka ama-sign kuphela, asinandaba kangako nama-numbers. Bese sesiza kwi-second quadrant. I-second quadrant, o-x bakhona ba-negative, shuthi i-value ka-x esihlezi sizoyithola kuwo wonke lo line esesiyofika le ekugcineni uzohlezi u-minus x. Siphinde si-check-e ama-y values. Masibuka sikhuphuka la sizothola ukuthi o-y balana ba-positive bawo-plus, shuthi njalo masibuka yonke i-value sizoyithola la eka-y izobe iwu-plus y. U-r yena simbala nge-Pythagoras, r is equal to x squared plus y squared. Uhlezi ezobe i-positive, shuthi sizofaka u-r la. U-r uhlezi e-positive. Okay, so if mangabe-ke sesibala sesi-check ama-trig ratios ukuthi ama-sign akhona anjani, sizothola ukuthi u-sin theta ulingana no-opposite no-plus y over hypotenuse plus r, olingana no-y over r. Shuthi u-sin u-positive kwi-second quadrant.
Mase si-check-a u-cos theta sizothi cos theta is equal to, sizothi adjacent side oku-minus x over u-plus r, u-hypotenuse, adjacent over hypotenuse, isikhumule sokhathowa. Sizothola u-minus x over r. Shuthi u-cos u-negative ku-second quadrant. Siphinde si-check-e u-tan theta, kuzoba u-tan theta is equal to, u-tan theta uzoba opposite u-plus y, opposite u-plus y over adjacent u-minus x. Shuthi sizothola u-minus y over x, okuchaza ukuthi u-tan u-negative kwi-second quadrant. Esikutholile ukuthi u-sin u-positive, u-cos u-negative, u-tan u-negative. Bese sesiya kwi-third quadrant. Kwi-third quadrant sizothola ukuthi masibuko x bazohlezi be-negative, shuthi sino-minus x lana. Masibuko y bazohlezi be-negative, shuthi sino-minus y. U-r yena uzoba i-Pythagoras theorem, r is equal to root x squared plus y squared, shuthi u-plus r. Okay, mangabe sesi-check-a u-sin walana, u-sin theta uzobe, u-sin theta masibuka from le angle sizothi sin opposite u-minus y, le side le u-minus y over hypotenuse eku-plus r, ekuwukuthi sizothola u-minus y over r. Shuthi u-sin u-negative kwi-third quadrant. Sibuye si-check-e u-cos ukuthi yena unjani, sizothi cos theta is equal to, u-cos theta u-adjacent of hypotenuse, shuthi sizothi adjacent side yalo theta sithole u-minus x over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, angithi sikhumbule, plus u-hypotenuse u-plus r, sizothola-ke ku-minus x over r. Shuthi u-cos u-negative kwi-second quadrant. Bese sesibuka u-tan theta. U-tan theta wena uzobe ewu-opposite. Masibuka la sizothi opposite side lu-minus y over adjacent side lu-minus x. U-minus uzokhansela u-minus, sisale no-plus eku-y over x. Shuthi u-tan u-positive kwi-third quadrant. Esikutholile ukuthi u-sin u-negative, u-cos nayo negative kwi-third quadrant, u-tan u-positive kwi-third quadrant. Bese-ke mangabe sizo-check-a ne-fourth quadrant. Kwi-fourth quadrant masibuka o-x bakhona bazobe be-positive. Masibuka o-y bakhona bazobe be-negative. U-r wakhona simbala nge-Pythagoras, r is equal to root x squared plus y squared. Usizothola u-plus r-ke nobe kanjani. Bese mase si-check u-sin theta, kuzoba u-sin theta, ngikhohlwe ukufaka u-plus r, u-plus r lana. Okay, bese mase sithi sin theta, u-sin theta uzoba, masibuka kulo theta iside eli-opposite ulo y ku-minus y, sin theta is equal to minus y over a-hypotenuse over plus r. Sizothola u-minus y over r. Shuthi u-sin u-negative kwi-fourth quadrant. Si-check-e u-cos. U-cos yena uzobe, u-cos theta uzobe ewu-plus x over
cos theta ngithi ulingana no-adjacent over hypotenuse u-plus x over i-hypotenuse ewu-plus r. Shuthi plus r ekuwu-x over r. Shuthi u-cos theta u-positive kwi-fourth quadrant. Bese senza u-tan-ke manje, tan theta is equal to uma sibuka la u-tan theta yethu lingana opposite over hypotenuse, so sothi tan theta is equal to minus y over opposite over adjacent over plus x ekuwukuthi u-minus y over x. Shuthi u-tan u-negative kwi-fourth quadrant. Shuthi kwi-fourth quadrant sino-minus sin, sibe no-minus cos, sibe no-plus tan. Mangabe sesiwabuka wonke ama-quadrant sizothola ukuthi sithole ukuthi kwi-first quadrant u-sin theta u-positive uwu-plus, u-cos theta naye u-positive uwu-plus, no-tan theta naye u-positive uwu-plus nawo. Masibuka i-second quadrant sizothola ukuthi u-sin theta u-positive uwu-plus, u-cos theta u-negative yena u-minus cos theta, bese u-tan theta naye u-negative u-tan theta. Usize kwi-third quadrant uzothola ukuthi u-sin theta u-minus nawo, u-cos theta naye u-minus, bese senzile la konke la phezulu, u-tan theta yena uwu-plus. Sibuye sithi sibuke i-fourth quadrant sothola ukuthi u-sin theta u-minus u-negative sin theta, u-cos theta yena u-positive uwu-plus, u-tan theta u-negative u-minus. Ngaleyo ndlela-ke siyabona ukuthi kwi-first quadrant zonke zi-positive, second quadrant u-sin theta kuphela u-positive, third quadrant u-tan theta kuphela u-positive, kwi-fourth quadrant u-cos theta kuphela u-positive. Mangabe ngifika nendlela yokuthi eningakhumbula ngayo, ngoba angicabangi ukuthi wonke umuntu angakhona ukuhlezi ekhumbula yonke lento. Sizokhumbula ngokuthi kwi-first quadrant wonke ama-trig ratios are positive, so sizobhala u-all ochaza ukuthi wonke. Kwi-second quadrant sizothola ukuthi u-sin theta kuphela u-positive, shuthi sizobhala u-sin theta nje kuphela. Bese kwi-third quadrant sithole ukuthi u-tan theta u-positive, shuthi sizobhala u-tan theta kuphela. Lezi ezinye zizobe ezi-negative ngoba zona sizibhala. Kwi-fourth quadrant sithole ukuthi u-cos theta u-positive, sesizobhala u-cos theta kuphela. So ukuze siphinde siyenze ibe lula kakhudlwana singasusa lokhu. Mangabe ubuka kahle singabhala igama elithi cast lana, elithi cast, okuwu-cos, u-all, u-sin, u-t. Mangabe uqala la ezansi uya kanjena uzothola igama elithi cast. So enye indlela ongakhumbula ngayo leyo, ongakhumbula ngayo like u-cast mangabe uyibuka kanje. Ya indlela yokuzikhumbula khona ungazukhohlwa kwi-exam. Mangabe kuwukuthi uyithandile le video bengisacela ushiye u-like no-subscribe. Thank you.